Kirero ariororite na mbere mwaka thaini mantu igi siasa ati kangavana Kawira Mwangaza na Senator Weru Kathuri Murungi irurukithira ni kuthuya thirikari kana ni siasa cio ngavana mwakene yo 2027. Nita na mbere kwarana batwi kiri mitandao yetu na kinyakiri namba yetu SMS ni 40188 witwira imbibio biongo withwana imbibio biongo biweta na mbere. Seneta na bati kurekerwa kabwithi oversights kana abati kwithira ikira na kugwatana na gavana urangavana akuwa we ati wetekane na oversight ya senator indi ariwa nendo ya kisiasa kubanga ya mwaka yo 2027. Yana toko durandita kiri Nteto Weru Ithatu. Minister wa Remi Nteto kuwa mutu kiri ntuko komisi ite yo akinya 140 na kiri muthio mwaka yo akinya shiringi ana. Athinjiri kuma thwana tiane kumenerio mo bakiwa na kwenya ngitwana ndene ya kanisa yawe. Kire ya siasa turi murega mututara yo siasa ati kathi atibanga bana Kawira na Senator Kathuri Murungi. Mure yonto murema kwithira yote ya kwena Eruma Gauss akirikana kombeka orweri Antuni yange yake yote wantu au. Onko wate weni kiri Nteto Weru Ithatu nipetoa MUTEMBEI ndwand monetoa mathithio ni Maureen Kome. Tukiambiria nende minister worimi na ndethia mithekali nture uwete kwa ntuku 10 mutu wa nkima yugenda mamorino kinya ya na 40 kinya muthio mwaka yo 2023 mutu yugethe ukuma shilingi ya na demo akiarire nture uwete Nteto ira cio tambo ni aria ni bathirikari ati mutura yo kwendo yo rais ni wa GMO ni miambo ya kisiasa ile utumirwa ni timu ya Azimio. Boniface Mongera aina Nteto hii magori jamutujwa nkima ijeriri kwithira jakina mankoroki wa kiume kingi kimona nusu kweja kwitira merio ministeri meja ndhiru nekira bwana mithikali ntore. In another 10 days we want to get this hunger to 140 by the end of the year, because I thank God that we've had a very good rains and my farmers have really taken advantage of the subsidy program for fertilizer. Most of the farmers have done very well in their farms. My main concern now is how to deal with the post-harvest losses, how to deal with the aflatoxin is what is my concern. But we'll be having very good harvest. I will be able to bridge the difference or the gap between the 52 million bags of maize that we consume here and the last year's production of that too. So I am confident, I'm comfortable, and Kenyans must be assured that we'll have enough food in the next 1 year. No kiri muthumba juzo meruke ministeri ntore ashokete akano kyobo bwega merire kwithire kiumira kirotero Azimio ati thirikari nikite maguri ja moto no ntumpembere bathugurite kumanthiguro ciaume ni nthuku na shina GMO na timanto ja GMO ake kiri mashoke ja ntuku egoro jogoro ja Azimio bari nyire bakabaye mutu no mwanka ithire kinama mwanga shiringi gana rimwe itha kirimisa mithikali ntore ebera iba mwitithia spindi yewe. Wacha nikwambie watu wanapiga propaganda waachane na kazi yao na waendelee kupiga mdomo sababu ni watu wa upinzani. Most of them that are saying it. But I want to tell you, when I did an advert on what maize we require in the country, there were specifications of the maize and we have very competent agencies. KEBS ndio wanafanya mambo, KEFIS ndio wanaangalia. So any maize and I've said that is coming into the country is not GMO. Ministeri ntore akwari Nteto jikirikaro na binene bya Carlo aria gutirimonite na bunge bakumarotero Western kenda kwithira bakiariri na kona ntaire kubakethira betumira ukire sekte sukari na nyume mushemanyo ministeri ntore na bari kithire kiambere kirageta kwithira ethithia ikuringa marufuku nduka na supermarket iri kwithira shekonja na kwende sukari. Sukari ni biashara ambayo iko na pesa. Na hizi sukari na hii biashara ni lazima tuhakikishe mkulima anakuza miwa yake na analipwa mapema na anapata pesa yake. Hiyo ndio kitu ya muhimu. Ripoti kathoma nacio shoko ni urimi boi gobokethira bogokirwa amwa kuthondeka boboro viwanda ishithirito shikitwa kumenya kagita kathirikari nthiru harakinya kagite negaka kuna musona joreti bungene ihimo bunge kumurotero na vaholo
Emmanuel Wangwe. Ataita mkutano mwingine baada ya siku 14. Tukubaliane njia mwafaka ya kuhakikisha kwamba ripoti hiyo imetuzalishia ufufuaji wa viwanda 5 muhimu ambavyo vilikuwa vinakaramiwa na serikali. Ke reporter Nteto TV kuma kingine kineke mshubisho Nairobi mbita Boniface Mongera. Nyuma ya Nteto kumbuka ati kwina mutumiri omwe utumire kanisa na wentere cia Thaa tigane west ukwenya twana kanisa neu nenda thinjiri bangi kumantere ubo wete mutumiri ona bati kuyukiro matale ya maritu yake watho nonto bane baba kuthukire tunisa rieto bakiwa kweno baturu angiro kuthuya tunisa kutharuke bwetheka kenda kwebelia thinjiri ba bakuma nkomene mukiri wa mithika aina ribotie. Meri mikai nyuma ya ngataniro ya tumeria Thaa tigania west ochumeria kumenerio mo wao nonto bwantumeri cia utanto muno ana bachukuru barabata ita chukuru na kinya kuranja nende ibachumeretie renge kuwa metuo ene chokerete bakiromba mabisa bokaria unkumero ntobo no bochukumerara babotirere nyuma yogu abo ikobia shakaola utamba ne ire na komesa na yana eitarira mwana ochukuru kinya aita kesha atebire ukinyeria mathaya na torera tukawethia kesha ana bachukuru baiko ndure eitara chukuru bakinya thayili baiko na aragwa kinya bakinya kuo lakini ituchokete kona mantu ya kuendelea ringi ende burabo twekirite oruru ne ana bakurora baura na unto baura tutemeina abaita na unto babo ndiarakia Pastor wake awetana yawe bato toilelana bato reporter ake aweta mwana una uritene ya ngache ata muchiari aita mwana kiate ya pastor amwite na mwana na tete chukuru kwena kanisa thare na kesha kuma mande tu mande na turokana ndio wano ekoya mantu yambira kurwamwa ki kanisa eu lakini mwanka thai barokirira ringi na ibambirite ringi kwetha gutumiria kuma mande tu mande bakibitika kesha chia kuma oro mwanka thai thano chio tuku na burato arite to kwa atawete kutebati kwethe nonto beta akesha mechi na mejita kunde ithara yiri kona ndenda barukiro tha ithano ibarora na ubagata bakawatiro kinya na unjirene endi bontu kwenda kwa device arito atiri iba base na kithomo iba thome buraba kura na chiari bo iba thikira arimo na manto ya bokano ni pastors ba uma ibareke kubwithia yo nikenda bomba kwendelea bo na kithomo diwan ne ire na komesa na yana eitarira mwana ochukuru kinya aita kesha atebire ukinyeria mathaya na torera tukawethia kesha ana bachukuru baiko ndure eitara chukuru bakinya thayili baiko na aragwa kinya bakinya kuo lakini ituchokete kona mantu ya kuendelea ringi ende burabo twekirite oruru ne ana bakurora baura na unto baura tutemeina abaita na unto babo ndiarakia Pastor wake awetana yawe bato toilelana bato reporter ake aweta mwana una uritene ya ngache ata muchiari aita mwana kiate ya pastor amwite na mwana na tete chukuru ontubuibwe nororo ntumbi nawe tu tutekawa nawe tu tutesaiso nawe tu tutena intobinge bia be cash crop turilaite na season tubiato aketha mingo na whatever ko mwana kare akuthoma bado twigintubure ku thirikari ni bateri gwitira wikinyene riu ndikamurika saiti nonto mantu yabra ba mchungaji arikia kuwa iyeti yambite ukira ringi de netura retu na itu kuromba muno tafadhali thirikari yetu tethie nonto ibukwa nande itaro choka skuru ri ukinya na itu kura mwathani bwega nonto murungu na tubirie corona ani bachokere skuru na utikwenda guteita kaire na utikwenda na betu bangangwa asa muno de ne kithomo kio gaita gachukuri choki itu kwenda kuromba na by the way na humble time ya kuthoma kuringana nabo baitayari buru kanisa ciao cionthe ichonkonwe kenda kuthiria waye na urani kanisene batu tayari kanisa imurikwa endi iromba retu ni atiri mantu era yotumika kumurika kanisa shakaola yake yotumika ke very other pastor nontu twina pastor Aron Bwega barabeti mwathani murungu na baithingwe mwathani murungu mbere Bwega itu kuromba mturaji kumike nontu nuo bwithi ki makosa yawe na makosa yawe arakarika shakaola yatumika kumurika ubora pastor wonde winde nende ndugurwe twe Kenya riwi barombete atiari bantere ikureka kuthikira ntomeri tio tanto na utiira iba wiki ana bao chukuru ona tiaruorwa bakiuo teno Kristo borete kithomo ya kwithia uteka oa ya kwithira kinya ng'ambe itutena kurithia thuari no te mayani wale akuthomethia mwana ukiabura butwire muchie utikorothira
Kuin kuromba aciari bakariana bo na inya muciari mwanokie araita kanisa na buri kuma ne ataukaraika kuo na asunguza bwega na buri uchunguza pastor umo karakia ne ataria ateke kurania mwana nuntu asara neki baita mwana kinyo mwati aramuchie kinyo ke akwithiro tena fie kwana wendi wa watabira we nabio eta wone mwarimu imuntu mwire ibyo ndaya bibi mwarimu betera kiume kimwe na inkuromba kinya arimu ba principals na teachers na arimu bachukuru chieto tafadhali batu na athwana twirigairerima na chero ingire ne Meru County twirigairerima murungu arokumwa no ntu imieri ile mweri wetano tukura mngao ndiwa mwana nyachoka ngiri 5 akeya kwingwa choka na yele intukwele tore mngao yeto twike thokone ana barembi barefi nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa Mithika. Kuma ria seneta wa Meru Kathuri Murungi augire aeka njuri yawe ya mwani ya kuthuya uritingwe bwanga bwana kawira mu na njuri yawe mwankio ke siasa ni yonekete kumira bunene ati kathi ati bakawira na ati ba seneta Kathuri akiro ni siasa na ni ungavana kwendosho ichi thite ako biene ka kuthuya Meru na Kathuri akiwa karita ngwe yawe ya seneta wa Meru kwenda kume masindumba ena Nteto siasa ene cia gucwa giti kia ungavana mbere ya kuthura kithurano ne kia mwaka muthiru Kawira Mwangaza kagitene kauari mutongeria wa ekuru athiurukaga na kibawa gitara edio tumiri bwa kigina gia kaunti wathanine bwa ngavana kiraito untu bore atumire gukarira giti kiu kia ungavana arabuleta ndawa arabuleta bataraisa na nyuma ya gutonya gitene kia ungavana na gucemania na uregani bunene kuma kire MCS borabo akinyere mwanka MCS baba gukurukia rwadia rukumweberia gitene no indi ono kwa ni mbunge ya Senate. If she climbs the trees, we are going to cut them down. If she buries herself in caves, we are going to bury them. If she runs to the ponds, we are going to dry them. But Mr. Speaker, Kawira has to go. Insofar as the matter of impeachment of the governor of Meru, that matter is now put to rest. Kuchenyo inge chia tongeria bagisia samo na bubu nichionekene guchokera bubu Weru no ici ni chia muthemba jungi ikionekana kumania no chunkuni bo tumiri bwa kigina no chionekere kwambiriria kuma kire riboti ya kubangira mirandi ya mwaka ya kaunti niyo ADP. Tukithoma document ya CIDP bukareterwa ADP kiumio kiu bukareterwa county physical strategy paper kiumio kiu na burenda mantu yonthe tuyaelia na ntuko oithano kana kiumia kimwe na tukulukia yo yonthe ori mukenda twiro tutindro ene na governor. I mean it could make sense. Nkuchenyo iji chiumanitie na ntumiri ya seneta wa kaunti Kathuri Murungi abiumia bithatu bithiru na ari ntere cha igembe no thatumiririe mutaratara jawe jo kwambiria guchunkuna utumiri bwa mbeche cha kaunti ire ikuma kire thirikari nene miariere ya gwatirwa mbaru ni bamwe ba MCS bare athingatene nabo. President na ronere mbeche ire ikweja counties ni nyinge muno na ite kuomba oversight bwega na gwatwega kuma July June tukanenka rombechi go to oversight fund no to kureta 15 billion every year, that is 16 billion 75 billion miaka 5 na gutweka mbecha hiyo na chite thingatagwa kwethero ni workeire Biblia ndauga nkathithia oversight ya kutosha. Tafadhali rira Kathuri akambiria ku oversight mirandi ya thirikari county akero gakorwa nao ofisi ya Kathuri Murungi county ikethore na CEC 10 o CEC gutagera department ye imwe. Gavana Kawira na thingatiba wamwe na bubu batajokerio ntububu na uthu na bambiria guchokeria seneta Kathuri bakiugaga ati ni siasa cha mwaka 2027 na mbiritie kuringa kutikio mpomba kuira no tutege akwa kireo into ibienu na no monka bumenye into bienu ina bigweta. Bwana asifiwe. Te mtu mmoja kireta mukiguta kia ngondu na ndene nyamwera ethia kwibio botarithia otebio ni ukaruru ingeetia gavana akurita ni maketi antu baba inge mono na iturigire kinya seneta Kathuri akiaria akiuga akeja kuthithia cabinet wathithagia oversight na itukwenda murikane ngugi oversight number 1 itherwe ria county assembly ni etegaira ngugi cha county kugetha ichi titebweka kathiti kitite atia itite bwega mtu agatisha gavana wetu tene gitare ngugi na te mantu ja kanyua tutikwenda baba kuja kwaria gavana kawa mwiranga tutakufanyia waambie wakuje tuko tayari kila tukwenda ngugi ndongi
tunywe roje akiria dispensary yetu ikare bwega ti sawa wa bakine ina nau kabatine ire inyomera china ara kabatine nandi mwena keja karinga kabatite ka tujeta atia kaidida yatia agachaja yako matuka Your Excellency bagakumakia kedoko mugambo jumba kukumakia ya nchi baba kagotu badithiria site is square mandate yewe ugwa abura akebo kwejireria akwari orongo me agwa twiko nenkanirite kumagese netu nenkanirite bilioni kenda orenda kuga wijete kuonde bilioni 15 ino gaita bilioni winge ithandatu kana ina ligi ngogewe wale tinda kuwa akeja kuthingatia mbeca akeja gutegerera mbeca Meru mbeca Meru nire kukeja tegera na meri ena akaunti ya Meru itona mbeca meri ena alitingoge ba akaunti ya Meru batembecara rwaria ruru rukionekana gucokia siasa akaunti ya Meru Weru na kuonekana kugania akaunti ntere ijiri rutere rumwe rukigwata mbaru Kathuri Murungi na rungi kugwata mbaru Kawira Mwangaza kiri rwaria ruru baraba kugwata mbaru Kawira Mwangaza baremeneria seneta Kathuri bakimuria atige gutonyera ngavana na kinya kuga ati Kathuri ni giti kia ungavana kwenda kithurano nekijite kiria gitigeria kwi miaka 8 na mieri 3 thati baraba athurirwe antu a muntu ethira agicugurika kuona ura tukongera into bingi Meru na hii ni mibango ya nau twitite ora kukethia gukari lakini kiuria na kioige kuija rĩrĩa twaigua shandu cabinet ithithwe kire county iu ni kuonania nandi ni attempt ejete ya kumake sure ngweji county itiombeka kenda mwisho ne launching fund ya campaign chia governor chia muntu ukuthithetie oversight committee iu agwita shandu cabinet ni Kathuri Murungi kuma kunyukia giti kia seneti na ndi ate kunganirwa arenda giti kia governor itotegete na tuona giti kiria ngene na kio ni ngavana kiri baria na boba kugwata mbaru seneta Kathuri Murungi bakionekana kuthurwo ni miari ya ngavana Kawira na thingati bawe baria bakumuria gitumi kiawe kurega guchunkuna uria gutumira mbeca cia muingi ta uria achunkunaga thirikari ya ngavana kiraitu na nataka kulinki kitu kidogo kwa seneta huko kama Thaa Kawira alienda akanunua ng'ombe wakati kulikuwa na njaa kiangazi alikuwa ananunua ng'ombe na 3000 2000 5000 akona ng'ombe mingi sana over 300,000 na anataka ile budget yamepitiziwa na MCA ndio aliweka MCA wetu kwa mfuko hizo ng'ombe ndizo anataka kukuja kuuza kila ng'ombe 100,000 200 akindanganya anapea walemavu akindanganya anapea mama maskini bana twarenda utuira atiri we akaita akaritangwe na akaithithiri oversight we ngwa power atiegini katiba yetu wena wichia kuthithi oversight ibu ndo akuwa atiri ageta oye kibao na mawaziri bawe na ma chief officers aite aithithiri oversight we ngwa aritengwe na imakire we ngwa tutitikiria governor katukwire buru utieba responsibility utieba gintu kitawa accountability ano ntu ino kwa wewe rwa antu bau bakathithia accountability na oversight ri nimbi na ogwa personally mieri ire athira ta governor ni wariongire Kanyakine level 4 hospital na wona kwina ngugi ikwira ni irutia monjale jia ward lakini ni maratazi na ni pending bills ninkwenda kwira Meru ni jobora gwatanire na former chief of staff ni kendo jo 11 million na wajo 11 million kuma rojo ne to kwenda kumagara kile EACC ura kale ya pending bills jia Kanyakine level 4 hospital among others 4.08 bilioni hisinenkaneris tuetake mathabu ja no kuona 4.01 bilioni cio tumirite ndani obisi yaku mbese iji situmeri gocwaba gwa gweta bugubu icio ireta na ara saundi korea ugaikaya ba mheshimiwa kiambia thero na kiambi okiago ngaroni aoti ugacoka keja kuria mbese iji antu bare bakorumana mbese iji tutaciona ndene wondi cietu turenda kwira atiri otara imeici kweja 90 milioni mbese iji tutigeria mieri iri tuinga financial year iji mieri iri tukejoka iri tuonethera mbese icio cionthi ciratonyera ndene maendeleo
ndene wondi cietu Kiuria kira kinene na Arua nikethira ni mbi mwanya ja kuringa siasa na guchunko no tumiri bwa mbeche cha mwingi urethirwa uri ki senate urethirwa we ki county assembly urethirwa we county executive wina ngugira ubati kurita kwa wi enda nkuromba atongoria betu bara bathuri ende ki Meru county omuntu ombe kwithwa agita ngugewe Masindomba garu ya siasa Nteto ne cha Weru TV Baya masina ne kuma kintu tuno tukona kanya kambere gakonoka ende weta kuraya nchokerete na Nteto ingi Omuntu aumira kendo utumira mbecha akaua mbeto akiroria nkandau eye nimbororerie tekiroria imwamba ndu utumirerie twakiroria autumirerie twakiroria murogia kara muntu ethairwo athwire bangi ethairwo ari muntu tigukarania na antu ethairwo ari onkoro embi ethairwo ai muntu ruritho kamuga atone ni ndawa me ari yake yakimuga pengine akethea kwiga chubuka wara aregete na ara kaunganitwo na ndamu akundwa mwena kame muntu akwewa mithega lakini utikiara igo kumwa ndawa indi muntu ukamuria ne ngugie muga yare kwathanira ndawa kana kuthithia ndawa yeria chekiu weja agakwa Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri Kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana uringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumiri je kathoma gwa themo chiogoro on tuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru Itracom Fertilizers Limited ni kureterete mithemba iria fertilizers ya fomi iria ni fomi otesha ya kuanda na fomi kuze ya top dressing 50% ya fomi fertilizer ithithitwe na mboreo untubura butumite ithro iri organic itikuthukangia riera iria gukiria ugima no rubo muthetu kuthiria acid muthetune na gutuma go murimi ukona maciara ja maingi marikanira amona mwega jangi ja maingi no itumike kiri imera bionthe fertilizer cia fomi ni cia kiwango kieguru ni ciagirite ni kuoneka bubuthu na itina magurija kuinyiria mubuko jwaku ni thondeki na njira irite yutate no menyeri boriera na iri na gitumi gikinene kiri matagarija kurwa na mpange mparaja nthigurune fertilizer iji iri rungurwa mubango jo thirikari jo subsidy program kaunti ya Meru no chionekiri depot ya NCPB ya Meru Town na Maua kaunti ya Thaa Nithi ni Mitheru na kaunti ya Embu ni Embu Town kugwata Nteto nkuruki ringa thimu gukurukira 0724 095 545 kenda waraniria na Mr Morris Mutua Bwana tukatana bara kwatra na unikire Nteto chio Weru thaa Ithatu mwere yo ntumurumi omwe ni wethiri yote imukane skuru ya ari ya Iroma kuringana na ntumurumi oro mwethire antu rukire iketi eria wetethire ntumurumi wa mami ende ate kumenya kithira akagwite na ati mumenya na rethirete nende na maringa nko kiongo na njara murini wa Chibu Ntere wa kiaria wete kuombeka ntumurumi ukorwe rikuraya ende yake yote wa antu ne au Mateni Mwambi ana ribotie Rigana kiebe munde marariunga ntura yeruma wandia mwembekere gicigo mbunge kia Mara atori banture nu yeruma karauko bairete ria barethira mwiri wa mukuru wa gintu mianka 65 mutaroni gatere ka barabara ya kuma keria kuthima gutunia kuwe na cukuru yari yeruma ndethira mutaroni yo mweno wa lestie manete tumagutuni mtu mami tiaura kinya mami upside down mtu jore kerenthi no kambilia gataka tugusela selelwa mde twamba kuma kuona maiti ndamuria niko hambira ake dini ye kwa ginwa kanana nge ndamwilo na saa yeule
Kalage na uli ko nkeja gutego. Kujeribe karikarire baugite ikimako kinene kwao. Kuona mama nturani yao bakiugaga nkinya mwiri uyu riri na mathuguterio na nkinya maringangirwa kiongo. Itwa muraida. Mtu ni mukuo. Indi na mugongo aligata ke musamulange na. Tutego mumenya. Na kiongo alikalo na otake muringe. Mtu ama mbera bya disebe to maitho na muto na kiongo ni kienje na muto nyimo na gatha kena scratches kana takara imuringe na muto Nteto inu ikujiritwe ichabuchibu wa sublocation yeru matwenjeni muthoni kiugaga kuringana no akwithirwe muntu uyu arauragiritwe guntu kungi na gutegwa guno ntu gutikuri na ndamu no anini nimbukirire ndadio ndona na ndaraithirio na ndona muntu uyu ati muoyo muntu uyu araithirerua ni akuonekanaga kiongo kiae ena marama ma kuonania ni aringangitwe na gapati ka mugongo akonekana takamtetwe na kajio iria kuonanagia ni kamuntu uyu arauragirwe na akineja akinatewa au gutwika mukuru uyu atikumenyekanaga na atigutuja wanja ui muntu nuri kwachokire aramenyeka agitagwa Erastus Kaboria kana Kandara kuma mbarichia kieni wandi wenia Mwembe. Mtu uyu aulile moji eso na twaino eso na akula moji eso nende gwire golo na moji bakimuswa gwatwika ati kuonekana no ndimo mde twaringirwa gwatwika ni agwe mtu akuonekana agwikara tawe etagwa Erastus Kaboria eu lakini bainge bamweta Kandara riu nio rieto no lokole ala riu agukwijana agwatwika ni mutendere unyama na agakua riu dirikali nela irerio ntubu bageria gucungusane bao nonto kola ko aene ko aligalie bainge na tekede na antu muno. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitawa Mateni Mogambi. Akaribaro nyange nyakis tukwaru arene babwethetie karona atongeire bo ari MCA kinyumu na DCC na machibo mabisa barui pa kampuni ya Thaa na kinya mbunge Raim Round ikarokira pakwarire mantu ya siwinjirite na mbere wa kondene ya ntere wa karibani bari anete na murandi yo siwinjura nende bakuwa yuthire yukithamo bareterwe kintu kingi kira kya batetheria untubura MCA wako watanira na bokiri Raim na uwete kirishume bile biyite atira mabisa boki mbumwire amwe na barera barani bonema kwi Antone ukuthuja kwethira siwinjuni batu kwethirere kana ete batu kwethira ire Antone ya umutugikare ayana ripoti. Muthenya Jonaru akaribaro anyange kumanya kisti gicigo mbunge kia Northimenti nebo kari na gikaro na mubunge wa Raim Round MCA wetu rari kinyumu na DCC na machibu wamwe na abisa bakumakire kampuni ya roji ya Thaa bali na moto jwa kwariria murandi jwa siwenji jwa jwambiritwe turari jutengeri kigina kia bilioni 1 aria akariba uko bakiaria bonene bakirega na murandi juu bakiuga bate kwenda siwenji nture neji. Siwenji iliwekwa pale illegally kwa maana watu wanyangaa kujua. Tuumbira gintu kia ruko twanenkerwa gikena mania na roje rwato tukanyunyaga ana beto gonde ntindiri lakini ana beto bakaba miskare njantinda kamatete ana bitete wo mutindwa ntinda ngombe ciako icieto ikirita tujo nonto bako nyangirwa roje atutaki mnatuletea kinyezi cha wanadamu kutoka juu. Sisi hatutatumia, we shall never use that thing. Tuko against na tunasema hii murandi ifanywe reallocation from where it is. Si walijao iko juu, sisi tuko chini. Mnatarajia mtu aiende wapi? Tunakubaliana ijengwe ama isijengwe. Tunakubaliana ijengwe ama isijengwe. MCA muna na wete akariba mbaru akiuga kinya wate kwenda murandi jo iturenere akiuga gitumi kinene Antone urojene rumagande na siwenjete kubwiro. Kuna kitu inaitwa land prices. Hakuna mtu hii Kenya hataki kuuza shamba yake na pesa mzuri. Na hii project ikiendelea mashamba hii itashuka nini? Itashuka bei.
na area zingine wanaomba technical institutions na zingine za serikali institution mzuri. So it will be unfortunate Rwanyangia wana institution ya serikali lakini ile wanaletewa ya kwanza institution inaitwa sewage. It will be very very unfortunate. Akariba nkuru kibaki ure nembiongo bomba gutetheka kuma na murandi jo habisa kumakire kampuni ya Thaa na mashokyo jaja. Sisi tuko sawa kushare with the community. Wanasemanga 600 meters both side usambazaji wa maji masafi kutoka kwa MEWAS. Kuna barabara pale venye ilikuwa originally ilikuwa imepitia ndani mahali tumejenga, ikawekwa kando kidogo, na that one itakuwa improved vizuri. Kutoka tumetoka Embu, Kirinyaga, all the way to hapa neighboring Chogoria, tumefanya the same. Ni classroom moja moja. Raim na ugite mbere ya bimwe bire bidira bakare tabisa bogi mwiri na barera gutaga na kuthuja kethera murandi jone jo kubatara Antoneau na gukeja kutha jo tukubatara bagacho keriboti kiridhirikari nene na kethera siwenje jetina modhuku batena bonge bokuthithia no igeta na mbere gwakwa akiuga gitumi kigena ni gitumiria Antoneau na thirikari tina mbeca cia kwambiria mirandi emieru tigake kwambia kuthirikiria mirandi ria ambiritwe. Within 2 weeks tupate hawa experts wale wako wa health ama NEMA wakuje hapa tumalize hii maneno. Tumekubaliana kama ni mbaya tumueleze rais, haitakuwa ndio tujue. Kama ni sawa hatuna budi ya kukataa. Kama ni mbaya tutamueleza rais. Na kama experts wakisema ni sawa, then there is no reason to object. Na muthiene kirira imno ugita gajukia bamwe bakari abaike kire kaunti ya Nyeri bone na bathome turarire na siwenjo rarikaraga. Mimi niko tayari kuwachukua. Sasa unajua msiseme hamtaki sheria maneno ati kukataa kabisa. Lazima mjue tuende tuangalie kama ni sawa ama sio sawa. Kama sio sawa, mimi niko na nyinyi. Kumanya kistige shigombunge kya North nke reporter Nteto Weru rekwa rieto ni mutugi kare. Musemani uyu murandi yorui yokirwa yo mwaka ni witite na mbere kyanne kisibu ntereche kirwa narake amababe dirite bena kanya ga kuthurana bangi ba murandi yo kende withira yukiarithia nkuluki utungata ndene ya bore kenda karibo withira bakiona rui ntere nkucanio mona bu nicumirite kiri uthurani bo kiri musemani uyu nara ponekete kuria kuwatanira. Kevin Kimathi ena ripoti. Ntitekano na nkushano ni kuyirikiani na kesiro bond kirua tetika kithurano kya tongori baberu murandi wa thirikari ya juo kirua bore irrigation water project nyuma ya musema yo madhaya makai kiriboko nie wajibu wa Weru. Tutapiga makelele tena kama mjataka tuchaguane. Tutairisha hiyo tutenda twende nyumbani. Na nyuma ya kithurano ki kuromo kwa ntuko 21 urathaii imukaririti wa murandi yo kwa nkuluki ya miaka 10 thai kabo kinywa kiriboko ne kithurano ki kiangaratana mushamuno jo urajo kali je kajo kubangiri kuma kiambiriria yani antu akuthingata constitution katiba yetu uri kuuga ire ya approve to members no twathiuro kire round bali jana mantu yange bakauga uti approved antu ibadithio ule bakenda kienine kwa hiyo tukuona gukari na lot of unfairness ende murungu no akorungama ni twita na uma murungu akorungama na gwatuikana ndi o uria turenderete ni tukenderea mwaka ithurano bietu bwega na urano kare mustari na yambere okinarete kina ikabo nyuma kyo kuromo kwa ntuko iji na kamiti baria baswira ntera thine ye kwa ntuko 21 ni omwe uria ngoritini kra ene wondi yakwa kenda ngombe agitiga chairperson warujura bore edwa bore water project tugutinda bwega no tuthomerwe preliminaries chionde ile cheta na mbere kiri muchemanio na chionde twagwatanira na chio no tukinya kiri anjende mwichwe kithurano kugweja fraka citibui antu barega kugwatanira simpore no ntuirie mwete utoshe kai na krasta inkai erienge ina krasta nyingi so kangwenda kuga atiri gutea kira thitherwa mumemba wengwa no tugweti na umemba tutegweti na cluster
akigutera thithirwo mumemba akugurito wa time akathurana ariwe nontu arenda gwika mwakirisho we wa kumumenyera rumatho rwawe akumakiria memba barueru kirintero isho yeleira shukina na utongori wa murandi yuyu aroe memba roje rwa kerua bore na katwarigara mono kithurano kia narua antu beje nyaba bathirikari beja na basocio na beja bambiria gututhurithia kithurano out of katiba nontu bariuga antu bara kamite bati kwenda komite ta ikuthura executive barenda antu beta kuthurana nontu sehemu imwe ya sehemu eroire tu antu 13 sehemu entumborie na antu igana na ata batu tukomba out of antu ngirie mwana antu ekomire ile komba na keni ni eu onbeta wa Isaac kuma kongo ateke ntumbori abatu tuliuga atere kila chamani atethurwa ne amemba oteke thurana tukwenda memba antu baroire kiripotera Weru TV kuma bore mbeta wa Kelvin Kimathi atumiri na gaturi bakanginyonerere embe North Mwankene yo Antunene na Ntwambui nibabwithitie maandamano bakimenere kuthukanga ku barabara unara bakuwa MCO wandi usually nibagwelanira barabara unara nende bakurenga bana kabiro muyuki no mwikira mwaburi na yo aweke ndame bwithia Nicola Chabari aina Nteto June muthuro urari na kari iba kumantura ya Kangenyone muno gwandi ya Ntwambui na gwandi ya Ntunene nontu barabara iraba kuga kwa igitarira ja itathondekwa na mwanka thaino twikite kinyamara kirebo gukurukira mwanka thaino bakimenagiria MCA ebao nontu ibaremeto ikumithondeka barabara inu kuona kinya MCA beto ote muntu mora to yali atwekire njira imwe yeye sieto na njira ye iwatanithitie wondi Ithatu Ntwambui Ntunene Athero na kinya ntobeto ekiongo ne turaira kuo tukua itotesekete muno ibarabara itoringa kura lakini totibe agua MCA na totibate tweteka peya bakumera tutora wetera merinyene tampuko windo Ntunene na ntora na barabara ya ewe mbondare ya kaneti Ntwambui na Ntunene ndu barabara ewe tora marinya MCA bonka bareya na barabeta makansula bare batene barabara batamithingithia kabaria na mabisano nio kulingana nabo barabara eno ne bakurukiritie thina imbinge bakiuga kinyana abao bathete cukuru baithagira bakikurukira mithirinyani emenene na kinya igitare kurete barabara yongwe gukurukirika mwagoro nto munoni kinya asu otuko nangaga matwa mongo aturu mwanga lamine akona akaendu sibitare tutenjo barabara bonka MCA wago ukuma oto arerisieto atuenjera kinya kana kaenda tusukuru kakamata wa mongo kakaendu mwanga sukuru tukenda kinyokora iruinto muci na bikibiki batu tweka wande nara twakamata into bia tukeyabio kinyokenda kura kamuthanga lori ete ona ukura iri ukenda kura into biro orenda ngari ete ona awetera no to barabara isiathukire rya kurete tukara thina lento mwana ro yani nwe nkubene nukona nyankube yo ikari othayo ukawanwe rimo mara ana bakabunikanga njara othayo ndi kwinya ba hospitali othayo arunikite njara wa untule endekiriro kiraki na kariba bakuma wandino chichire ito tokoromba kawira barabara ekere ikanirua iyakete na kene tokoromba toyera barabara kethro yeku eroro wire moko yake ke county ke sub county na ikatukuromba nete yo kinene turi antu Bakangenyone ba Ntwambui yonthe na Ntunene weya utubwithirie barabara kinya batwe tukiakuria ya na bateina bora tukoromba twina kiriro kinene hinga bana wetu kawera mwangasa ito mami wetu tuibirukiao kinya muntu akaswa toteomba kumutethia totora thenene totora kirirone kumantura Kangenyone Gembe North Bitan Class Chabari Ngwataniro Tunisa kaunti Embu bwete kweno batu botunisa kuthuyo kenda kurita thinjiri baraba bishitha kanisene na kurita nantu kana thiatibo mantu ya makubo wete nkiame mwanya ne batu kubwithwa kenda kumureka Tunisa tobwaya rita maneko mushiri aina Nteto nkuluki avunjia a makanitha ngurani ni marendekithia gukorwo na magoti ma kwamura masira
na ngucanio cia gikanitha. Marauga ati kuri na avunjia marugurite makanitha mao na marathomithanie kithomo gia kuvitithia etikia, na uguo magirwo kuthikirirwa na gutuirwa ni andu meci uvoro wa uvunjia no atete magoti ma masira maria mengi. Maritie miario ino vuva ya muvunjite Makenzi kuma mwena wa Kilifi uria ukoretwo akithomithia etikia maundu ma kumavitithia ta kurega kuthie thibitari na matigatware ciana ciao cukuru. Makenzi wa uguo ari na cira igotire kuria kurerikana andu makirie ma 100 makuire na kuthikwa mugundari wake na njira ina kiriga. Uria kwina Candy Court ukorwe kwina Christian Court ni tondu kwi maundu mengi magirirwe kwa muru wa gikanitha na noguo mandiko maratwira kwe andu mangivitania mavitania maundu mau mambe mamuru gikanitha. Koguo mavinda maria tutaina igoti ta riu kwe maundu mengi turona maundu matarathio wega, lakini ni twagirirwo gukorwa twina igoti ria gikanitha. Wauguo avunjia aya ni marendekithia kuthurimwa na kinyi kwa andu aria marenda kurugura makanitha mao ni gukwithema na ciiko cia ekinae kwithitha vuva ya kanitha na itikagiria mbakagia maundu makonenenie no urutani uria wagirire nundu kindu kia mbere mundu abatie tondo no egwa mwito aumira rucia kinambia kuvunjia ni abatie kwamba gwikara nthi ya kanitha na nigetha kanitha ikore ni amurera kiro nigetha matikaretage urutani uta umuvitanu tondu kira rutha riri kina thina pastor ciaroneka ambiririe kanitha atae mwambu kuthoma tondu angia muthomu ndange gukorwa ni kwarauraga andu. Ni mararikiria kwendekithia makanitha na avunjia onthe kwiyandikithia na kiama kiria marendekithia ikorwe egia gwikira kaviru uria makanitha na avunjia mararuta wira wao. Turenda kuga guti muvunjia wa guonthe kanithari kana nja ya kanitha abatie gwitikirwa kuvunjia ate andikithitie na kiama kana umbrella ya avunjia. Na ninge kwina bata muno tondu ciama cia avunjia ni nyingi gukorwe kwina kiama kimwe kinene Kenya kirugamirite makanitha monthe macemania makaruta mawatho. Kungikorwa kwina mundu ta ucio no acokie ciuria gwi kiama kiu kana atongoria kiama kiu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kaunti ya Tharaka Nithi ni amukirite kiali kingi gikuria Mwangi kuma kiri mucore wa kaunti wa kuma Ngeretha. Akiaria ngavana Muthomi Njuki wite ngari ni twikite cia bata muno kiri woribo Mwangi ni kinyote thire kiri mitino ndane ndi kaunti ya amukirite ngari 5 kuma Ngeretha. Samuro Gaishima aina ripoti. Lobi chini ya gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muche wa Kathwana ara gavana Muthomi Njuki atongeretie aruti wira ba thirikari ya kaunti kwa mukirankare ya kwaria Mwangi kuma kiri gikundi kia GE Healthcare kuma ntere chia Bedfordshire nthiguru ya Ruraya. Utethio bobo ujite ukurukira Frederick Keogora ura imuchiarwa wa kaunti ya Meru ura akaraga nthiguru enu ya Ruraya. We started this project in 2009. It's been helping a number of counties in Kenya. We've worked with Tharaka Nithi, we've worked with Meru, we've worked with Kisumu, and we also worked with Mombasa before Mombasa became a county. Nkari no ni aitano kwejano kiri kaunti no igikundi giki arankuruki Keogora akuga iba pejanite nkari 17 Kenya ngima. It's a joint effort to make sure that we support our local fire and rescue service in terms of improving skills, exchanging good practices, and we kind of are concluding this process. And when you talk to everybody, people are saying that they have found the exercise very, very fruitful. There's much work to be done. We need to increase infrastructure and support. These guys go to some horrible experiences. So support building the infrastructure to enable them to be
their fullest potential is what we need to work on. Kuringana na gavana Njoki, utethio bwa ikundi iki ibutethetie anene kurwa na mianki amwe na mitino ira yingi kaunti no. Ara akuga ntugo ino ijukagia ndereka 5 kuthi ndereka 15 gake kirinkari no gukinya guntu kwa mitino. Kiutha tena agumbereni arachi ajukagia ndereka 30 kuthi thaa. Uzima moto thiini wa Tharaka-Nithi no thiite na mbere wega muno nitwongerete maarifa no ntwagutuika tutenengerwo injini cionka nituretherwa nginya gintu gitagwa mathomo kana training ukona ndaka cietu thaa ino mbere mari mana mairi driver na mairi makurwa na mwanki umwari Alex na kamerutirite thaa ino twina professional firefighters 24 thiini wa Tharaka-Nithi county muzima twaina zero gender thaa ino mari kuningwicire ni 5 kana mana na tukaendelea kuongerera. Ariuga mathomo mara abisa bakurwa na mitino bamukirite kuma kiri ikundi iki imatetheretie anene kuthiria ikuo bira biumanagia na mitino ya barabarani. Turi tayari kugwatana na thirikari ya national government, kugwatana na development partners metu tama magwetwa Bedfordshire County kuma kulero raya kuthondeka firefighting academy thiini wa Tharaka-Nithi atukuga kathwana twina ithaka cia kwigana na turi tayari nundu nwaka kaunti gukura tutrinage kaunti rescue ingi kurwa na mwanki nundu ni tiu number 1 ngiri eno ana mwazo bora tugendaga ntuko ino. Kiripotera Weru TV kuma Ntere cha kathwana gichigo bunge chukaigamba ng'ombe mbita wa Samuel Geishima. Boya Sami ni thaa 4:18 uno tukinya muthia Nteto chetu ngucokere nkatho no ntubo kwetha watandirite na uni oni beta Mutembei ndwana moneto mathithio tuko borware okari Maureen Kome. Good night and God bless you.